Khasi Hills Autonomous District Council kalau menjur ya kamang tingka arja arpulai arja arpusau jongka hak arpupratari ujeliu arja arpulai bat kumban sukudau kini kamang tingka kamang jing pulut katam dasan pusan hajar prapau tingka ya kamang jing yo. Hak ni kamang tingka ya ketenat General Administration lambang lai pulai kelur arpusau lak tingka, ketenat Law Department Hendru Puai lak san pawajar tingka, ketenat Revenue and Finance kendai kelur kendai hajar tingka, ketenat Forest kendai kelur lai kendai lak tingka, ketenat Civil Works and Development Shispa nyopu kendai kelur lai pendru lak tingka, but Enforcement Scheme for Protection of Tribal Land and Interest lamang san kelur Hendru Pupra lak tingka. Haswa kani habakran hakajingnya tai kelum halor kamang tingka unong ilam kaliang persa ubat tita serwal khan ula kentu ya ka executive committee ban shimi kisen jam ban pendap ya ki jingtai ka council ki ban nadu pasdang ka samoy jong kani ka ying ulo ang bakawai ni ki jingtai ka bakham he ka dei hajing kieng kalong namar ka jingmang tingka kala long ka bakham he demrei ngasu don ka jing sanut ani ya kawai na ki jingtai ki ba pasdang nadu ka tem ka baladap kababaro ngitip ngiti bagi ino yang kata kejintai kabala initiate nado katai gawe ketem kaban-wan kami ketem ketemu pakata kalong kaki kejikin kalong kaba kapisa kababun la bandong bala invest nanti la pelut ke baru niadon ke snow ke ta hoy hak isi bladap ya persyang ban complete ya ke project dari tiap kadau ke kalong ba kami ka objection na kaliang jong ka entity ba pumdu na kaliang ka pollution dari ka ba ngakwa pansu kerpa hamtam yang ia mensat mai menta badam baik council building ba pinsuba ban simtia ba nang ba kaniga project ba baro ngi community dan depno but ngalai iru agani ga speech ba kidon katto ba niru kiwai pat ki jingtai ibam simla reflect aga speech kadong diam dengan net ba nakaliang isi simtia ro ya kiwai pat ki project iba simla reflect about the speech. Tabaar aga jingidai bat ka jingai building permission. Kabalong kawai na ki benta ki ba menta kun ka council kalayo ya kabo. Amla kelam da tempau ka jing ai kuplay yo em barim obat kita building bylaws kita propor mulai tristom rengkat baka isi berakawai kumno ban penulong ya kenika jing mu ya jing amnut tepat ba katuka master plan area kabaka sarkar kabak mu ban penha apa pemuda menrei mentala aino haga district council nang ban issue yaki building permission. Habajubab Chief Executive Member ka Council uba penyat sing sim ulaong baka Executive Committee bementa kanyale kat bala bagi jingtai ka Council kindai ki bapenmi bisa. Ula pentip bagi dan praflai teli ki building permission ki baladap ai syaki patba nadu ukula lingkod arjar pulai. Ba tita stable khan kumiyalu la penpau ba Baidai pakini ka jingtai lani ka jingshna la pemi kibala la pemi revenue ya ka council ba haka executive committee kani ka dan hapo ka department jo ka council assets council building la peniru habidai bat ka jing shna ba jingtai kiyo ki batmai bat kibala depru la penmau yangi habidai pak kawai nak ki council assets ke project ke bahaya kata kalong kawai nak ka jaka jumok kai pertai jom ke council ke bah hak dia pot jingkiang kalong ke belas dang ini project hak term ke beladap bat mentaru kadang
kalaya shikmat bat nakidau jong ki court case ki badan kamtam bat ke NGT kaba ta lesi kabol mariam kiwi lapun sange no shipor menta but kiwi ki project lesi kiba primshim lapau ka budget speech ila penkenmau yangi habide bat kajing trikam jong ke isi kabarim kumjuru ila penkenmau hangi habide bat ka building permission ba ngilayo yakan ka Khasi Hills Building and Structure Regulatory Authority jong ka KHDC kabalong kaway nakatanap na si Trikam jong ka council ka tanat Trikam ka batmay ya kabandyo ban pentulun bay ikikam kijam kagabide bat ki building permission nang ni Shikman but hadu menta Mr. Deputy Chairman sir kuma lapan pau ka budget speech ba kumba papulai teli di building permission layo ban ai na kani ke department